Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Ndavuga Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko cyangwa yagaragaje yuko mu mujyi wa Kigali ibinyabiziga bimaze kwiyongera cyane, ari nako impanuka zo mu mihanda zikomeje kwiyongera. Rero polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yagaragaje ko ibinyabiziga bikoresha umuriro, ndavuga moto, zavuye kuri 2% zikaba zigeze kuri 4%, ni mu gihe imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zavuye kuri 15% zikaba zigeze ku 25%. Ni mu gihe rero ibinyabiziga byinshi bikorera mu mujyi wa Kigali bikoresha umuriro w'amashanyarazi, ndetse izi ni imodoka nziza cyane nayo wakwihahira ukava ku izi modoka zikoresha esase ndetse na mazutu. Turaza kugaruka ku iyurira rya esase cyangwa kubikomoka kuri peteroli, uburyo ki peteroli yiyongereye, uburyo ki mazutu yiyongereye, uburyo ki esase yiyongereye. Ibyo biraza kuza mu nama y'abaminisitiri, bivuze ngo ibyo nabyo ndaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Ariko ubu ngubu turacyari ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yakomeje kuvuga yuko ibinyabiziga ari byinshi mu muhanda, ariko ikongera gushishikariza gutanga amakuru. Bivuze ngo irashishikariza abaturage kujya batangira amakuru ku gihe. Urugero, nk'uko waba uteze imodoka ya kwasiteri ugiye mu ntara cyangwa ugiye ahantu hose hatandukanye hano mu mujyi wa Kigali, ukabona umushoferi arimo aragenda zigizage mu muhanda, ndavuga ari kugenda mu muhanda ashaka kugonga cyangwa arimo yiba umuhanda, ni mu gihe uhita utanga amakuru ugahamagara polisi ukavuga ati purake n'iyi imodoka iri kwerekera aha n'aha, muyihagarike, turabona umushoferi atameze neza, ukarinda bagenzi bawe kandi nawe wirinda, kubera ko iyo modoka iramutse ikoze impanuka igakomerekeramo abantu benshi ndetse n'abandi bagapfiramo, umenye ko nawe waba wagize uruhari kugira ngo abo bantu bapfe. Bivuze ngo rero gutanga amakuru ni ibya mbere. Bivuze ngo impamvu polisi yashyize rino tangazo hanze, mu karere ka Nyagatare umushoferi utwaye kwasiteri muri Ejase nari buvuge aheruka gufatwa yanyweye ibiyobyabwenge. Ni mu gihe uwo mushoferi kugira ngo bamufate, cyangwa iyi modoka iri mu bwoko bwa kwasiteri kugira ngo bayifate, ni umuturage wari umugenda muri iyo modoka yabonye umushoferi arimo agenda anywa rikeri mu modoka, ubundi yabonye uno mushoferi arangije ahita ahamagara polisi, barangije bahita bihagarika. Bayihagaritse neza neza hano ku cya Nyirangege, ni hano neza hano Katari yaguze impamvu y'ikigo impande y'ikigo cya gisirikare. Bivuze ngo rero iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndetse nge mugiye kubana umwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo polisi ifata abashoferi n'abamotari ikabahuriza hamwe, ikongera kubibutsa uburyo bazajya bagenda neza mu muhanda, cyangwa uburyo ki bazajya birinda impanuka zibera mu muhanda. Mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali naho habereye ibindi nk'ibi ngibi, ubwo polisi nanone yibutsaga abanyamaguru cyangwa abakoresha umuhanda bagenda n'amaguru. Bivuze ngo ni abaturage muri rusange, bwababwiye yuko bazajya bagenda mu cyerekezo cyabo, ntibakagende bajarajara mu muhanda, kandi bajye bambukira muri zebra crossing. Ibi ngibi bituma batagongwa cyangwa badahungabanwa ndetse n'ibinyabiziga. Bivuze yuko ikinyabiziga kizagonga umuturage kimusanze mu nzira y'abanyamaguru, bisobanuye yuko iyi modoka izahanwa cyangwa iyi modoka izafungwa. Bisobanuye yuko rero polisi. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyarugenge, ubwo polisi yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo iganiriza abashoferi abamotari bibutsa gukoresha umuhanda neza kugira ngo bajye birinda impanuka zitateguwe zikunze kubera mu muhanda. Ni mu gihe polisi yagaragaje ko ibinyabiziga byinshi bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ubwo ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi byavuye kuri 1% bikaba bigeze kuri 40%. Bivuze ko ibijyanye
n'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi nabyo byiyongereye kuri 5%, bivuze ngo imodoka zisanga 35,000 mu byumweru bibiri bishije mu Rwanda hose. Ibi binyabiziga biri mu bwoko bw'umuriro cyangwa bikoresha umuriro byagejejwe mu mujyi wa Kigali, ubwo abaturage bagiye batandukanye baguze izi modoka ziri mu bwoko bwa Hyundai ndetse na Kia. Izi modoka zikaba ziri mu muhanda ndetse n'izindi modoka zitandukanye zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Bavuga yuko izi moto bazanye z'ubwoko butatu butandukanye. Hari moto bajyana ku muriro bakayisharija bakayikuraho yuzuye, bakayikoresha bakongera bakagaruka bakayicaginga. Izi moto haje 185 mu minsi 2 itambutse, ubwo izi moto nanone zahawe abamotari benshi hano mu mujyi wa Kigali, ubwo izi moto zikoresha amabatiri 35,000 biherutse kwinjira mu kino gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu kino cyumweru, aho zahawe nanone abamotari kugira ngo bajye bazikoresha. Bivuze ngo izi moto zikoresha mazutu, izi moto zikoresha esase zigiye gukurwa mu muhanda, ndavuga izangiritse cyangwa izigenda zitera umwotsi zikagenda zangiza ikirere. Ndetse kamve ku bijyanye na moto nerekeze ku bijyanye n'imodoka. Imodoka zangiza cyangwa zangiza ikirere, izi modoka zivamo imyotsi cyangwa izi modoka ziba zarashaje wagisirira imyotsi ikajya hejuru, bivuze yuko iyi myotsi ihumanya ikirere. Ubwo turaza kugera ku itangazo ry'iteganyagihe, ubwo iteganyagihe ryavuze yuko imvura igiye kumara igihe igwa. Ibi turaza kubigarukaho, ntago ari byo biri kutugenza cyangwa ntago ari byo turi kuvugaho. Turi kuvuga ku bijyanye n'ibya polisi yatangaje cyangwa n'ibivurwa hano mu